A definitivno se velike stvari mogu očekivati i od 15-godišnje Dubrovkinje Ane Konjuh, koja je godinu započela osvajanjem juniorskog Australian Opena, a sada je najbolja bila i u New Yorku. Finale protiv domaće tenisačice Alicia Black bilo je posebno neizvjesno. Trajalo je gotovo 3 sata, a Black je u tiebreaku trećeg seta propustila vodstvo od 5-3. Amerikanki nije pomogla ni žestoka podrška s tribina. Evo, možda to bio još jedan motiv za mene, da igram što bolje i da se borim što više. I evo, hvala Bogu što sam uspjela izvući taj meč, iako sam bila u gubitku treći set. Ta mentalna čvrstoća koju Ana posjeduje samo je jedna od brojnih kvaliteta koja je razdvaja od ostalih tenisačica. Ja bih prvenstveno naglasio jačinu njenog karaktera. Ona je, kako mi kažemo u tenisu, stvarno jaka u glavi i vrlo zrela za svoju dob, ali kažem, i njene teniske kvalitete su zaista iznad svih ostalih cura i puno je bolja od svih. Dugogodišnja suradnja s trenerom Christianom Schneiderom funkcionira sjajno. Ana nevjerojatno napreduje iz godine u godinu. Njen razvoj teče, rekao bih, čak i iznad očekivanja. Njeni rezultati su stvarno izvanredni ove godine i sve ciljeve ispunila i više od toga za ovu sezonu. Od kad sam došla u Zagreb, s malim prekidima sam s njim, to su već skoro 4 godine. I evo, stvarno nekako smo se našli, kemija je tu i nam da ćemo u budućnosti još dugo raditi. Ono na čemu Schneider posebno inzistira je razvijanje svih elemenata teniske igre. Želi od Ane napraviti kompletnu tenisačicu. Cilj mi je da zaista Ana vlada svim udarcima i da ima sva oružja, kao što ste spomenuli, i od dropshota i od slajza, ali isto tako i da zna odreagirati, jer ima puno cura u svjetskom tenisu koje znaju tenis i na to morate biti spremni. Mislim da je to važno, da nema nikakvu rupu u igri. Mislim, u svemu još trebam napredovati puno, jer sam mlada i imam vremena. Prelazak iz juniorskog u seniorski tenis iznimno je zahtjevan i tu opstaju samo najkvalitetnije i najupornije djevojke. To je, reći, najteži dio tenisa i evo, za sada mi ide dobro. 284 sam na ljestvici i evo, stvarno sam sretna što sam takve rezultate i do sada ostvarivala i nadam se da ću nastaviti ovako dobro igrati. Do kraja godine Ana će odigrati nekoliko VTA turnira nagradnog fonda 25 i 50 tisuća dolara. Cilj je ući među 200 najboljih na svijetu, a onda od sljedeće sezone kreće ozbiljniji proboj u teniski vrh. Počet ćemo godinu sa Australian Openom i evo, dobila sam wild card kog sam osvojila juniorski, tako će ove godine biti u kvalama Australian Opena i nadam se da ću sva ostala Grand Slema odigrati.